Sanibonani guys, how are you guys? Ngithi ngibambe kusese early ngomgosi, ngibambe kusese early. So the story ngisikhuluma Wednesday live. So I've decided ukuthi ema ngishare nabanye abantu la na live yabona. Okay, sesangibhalela awushoze awazi sothi sesibangela ukuthi awushoze awazi ukuthanda izinto ungilethela ngikhona today ngisho traumatized even today and ngisho ukuthi ngicina sengiluza like a friend usisi uthi sothi sesibongile uthi benginomngani no I was a friend to Ekubela like bengamngani wami naye Ekubela lebesizwana besibangani so one day mangihleli naye ngithi you know what like ngisebenza kanjani yabona ngichazela like ngisebenza nenza kanjani in yabona uthi uGobela athi you want to see ukuthi ngisebenza kanjani na uthi ngithi ya athi namuhla siyothola ngomuntu uvusa umuntu ethuneni ukhona baba ufuna uthwala yabona so if ever wena ufuna ukubona asambe izozulala la midnight tonight sohamba sovusa umuntu around 1 yabona hayi ugel athi okay say no more ngizoza ugel uthi hayi vele ngihamba vele ngolala khabo Gobela uthi vele around midnight uthi vele angitshela ukuthi kuyothwala ubaba umkhize like he's a businessman around area la sihlala khona sizothi ubaba umkhize siseneminyaka sengiphi igama ubaba umkhize businessman around la sihlala khona and urana ama business and unimuchari so the muchari bathi iyawa like business ayihambi kahle competition is too high so ufuna ukuthi ibusiness yakhe irane kahle so baba umkhize uyovusa umuntu uthamtshela ukuthi hayi baba umkhize uzazosilanda vele midnight so nongalala la uthi okay sharp hayi mazithi midnight baba umkhize vele eze vele ngebhaki abagibeze vele uthi angitshela ukuthi baba umkhize akazi ukuthi awungathwasanga so wena fanele ukuthi uqopa ready tuku ugcoke like le nibazibiza ini lezinto zabo le amashi nibisa yini sisulu lokwamaduku lokwabo like ugcoka amathwasana athi uzogcoka lokho ukuthi baba umkhize acabanga ukuthi nawe uthwasile yabona because of akazi ukuthi uthwasile ora ngathwasanga uzokuba ngathi ithwasana lami uthi oh okay sharp ungabi nenkinga nami awusozika uratadilo kitsensedilo tsela kitsensedilo uthi sisi uphethe issue wachukana ama plastic uthi vele hayi sigibele vele sihambe sithi emathuneni or midnight awushoza ukuthi midnight sihambe semathuneni uthi masifike emathuneni hayi vele singene yabona so uthi masingena so emathuneni like amathuna asemakhaya yabona uthi kumnyama like kumnyama pitch black kumnyama but usisters yena khona ukunavigate around amathuna yena uhamba phambili thina silandela yena like uyangena uthi the more siya deeper emathuneni is the more vele kuba mnyama yabona uthi athi kimi athi sibongela khanyisa like itorch phone uthi ngikhanyisa light phone uthi vele ngikhanyisa uthi sihambe vele emathuneni uthi like she's searching amathuna nakhumbula guys there was a story lesingashare so sisi owashonela umama wakhe abulawa mother in law ungayenza recap ngathi sister said abantu abavakashela amathuna and the reason ungavakashela amathuna abantu bavusa abantu emathuneni bahamba bebasebenzisa nakhumbula le story leso sesende under that recap video ukuthi yeke awushoze into ebulela ngaki experience leke ibon yabona kodwa awushoze ayisehamba vele sihambe emathuneni uthi vele athi khanyisa vele ngithi ngikhanyise because like the more say at deeper the more kuba mnyama uthi ngathi torch ngikhanyise or retsamaya angene vele emathuneni like sinavigate around amathuna check leli like isibona ukuthi leli vele balilahlile yabona uthi masithi vele likhona vele leli eli like ithuna so limilele like limilele inithini like the tree I forgot the name of the tree yabona lo muthi lo like ubona amacemba green so like awubi namabloom amacemba khona aba green vele wona and then like dala masakhula lo muthi okhona like bono the tree buthanda ukumila amahome nayazi home that sticky thing nibiza ngani English amahome man ngiyazi lihlala ngku life and basho kukhona umuntu owasho igama la le tree ngakhohle mara ngizongibamba nyana sangisho ababe emakhaya bangibamba so uthi lethuna leli livele leyo muthi wabona so malivele leyo muthi futhi abona athi nazi or awushozi asifike lapha yana vele sisters or awushozi vele masifike lapha yana vele sisters vele aqala sebenze
aqale vele asamona kodwa awusoze ngisamangele athi khumulani awusoze athi khumulani awusoze cabanga I'm not enyanga, I'm not egobela, I'm not ithwasa angazi next but afike vele sisters uthi sisters mafela phela lapho emedlaleni vele angene vele within ubugobela or ubunyanga bakhe athi khumulani uthi vele awusozi kube gore vele siyahlubula noma bomkhize yangizwa awusozi uthi athi thatha iphone ngibeke like olbitle like I need ukuthi ngikhanyisa ngisho ngathe le phone like mohodi malibitla ngibeke so ngilalise ngescreen ukuthi le light liye phezulu uthi vele akhipha ama plastic uthaqala athi ngikhanyisela ama plastic uthi vele kurali shuka na vele zezinto or awusozi kunale like a human finger ngaphayana lapha kule plastic liyana or awushozi asihamba lesasikhathi esihamba la nemathuneni or sisters kunenye insimbi so iPad yabona insimbi angazi ukuthi insimbi so yabona le nsimbi le like i-triangle iso like kunenye isondo ngathi bathanda ukuyishaya insimbi ekhona so and then inensimbi so la or awushozi aratama mobile that time like last navigator la around la mathuna bekayishaya ayishaya kahle sihamba simlande yonke indawo yabona uthi sofika kuleli thuna leli linomuthi yabona athi ngathi like she's trying to irritate someone yabona yabona athi vele manje masiqeda ukukhumula aqale vele ashaya insimbi le shaye futhi like ashaya ngathi ufuna uirritate someone or awushoze ayibethe TPL ayibethe nakuse ureka amabona bano riqhubutsi ka ufela uhlakahlanganisa iplastic uhlakahlanganisa ama plastic wakhe lawo wezinto zakhe or awushoze athi babu Mkhize ngizokufanele ukuthi ubize lo muntu lo umbuze umtshele ukuthi umisa kuphi yabona sothi lo muntu abazombisa ukuthi umbiza uthandeka athi ubiza uthandeka utshele lo muntu ukuthi uthandeka and umisa kuphi yabona uthi vele babu Mkhize like kuloba like into uma uzoyenza nawo usaqala uthi babu Mkhize like bekathukile kuloba athi thandeka ngizola athi ngithi khuluma babu Mkhize khuluma ukuthi uzokwenza lezo sikhathi like na she's busy ngalento leyana yabona aletintintinge irritateayo uthi vele asho vele babu Mkhize uthi ngizokuthatha uyongisebenzela uyoyenza athi ngitshela ukuthi uyohlala kuphi ngitshela ukuthi uyenzani yabona like yena she's commanding babu Mkhize ukuthi naye command uthandeka ukuthi uyamthatha la yakhona usebenza uyenzani what awushozi vele akhiphe lapha ama plastic vele ahlanganisa izinto zakhe aqale mazo sisters vele ajampe le thuna vele amtshela ukuthi ngizokuthatha in uyakuphi yabona akhuluma ajampa kalipona awushozi kalipona ajampa akhuluma like alsamone yabona aqedalana akhiphe like plastic vele enama yabona ama 1 rand coin la wakudala la wakudala nawazi la ngomakhulu la wakudala la thina besikhera ngawo masakhulu nabona ngisho akhiphe vele lama 1 rand la anikeze vele awahende kuba bomkhize athi baba Mkhize khasha lama like askate around like tune la on top of them our bege around not ngaphandle kwethuna la on top of le tuna kulowa ashazini abeke on top of le tuna yabona so anikeze ubaba Mkhize athi baba Mkhize like ayenze around like tuning and like mawuzwa la so like you need to jump now jump like you up and down ngalesi ngalama 1 rand la or awushozi masifika lapha yana like masifika besime like ngaphezulu like ezinhlokweni zalethuna like arfitla asenza everything beyiqala iyenzeke from the head yabona uthi vele amnikeze vele lama 1 rand ama 1 rand coin amtshela ukuthi ikhuluma umsamona jump like the way bengenza ngakhona yabona what awushozi ubaba Mkhize umuntu omdala like a well respected man community yethu umuntu omdala what awushozi nahana fela ntate Mkhize kanjumbi I'm sorry.
fela ka ntsompi a jumpa ntsompi pero una hano hore ke beile phone ela on top of le bitlalela what so le bone lela le ko di what so Ntate Mkhize ka ntsompi ka ba ara athi leso sikhathi ubaba Mkhize naye phela userious ngeke phela la ke re tlele mmereko mo a re tloba what else josi ubaba Mkhize a jumpa athi cha akhuluma Thandeka in Thandeka ngakufuna uyosebenza in yosebenza esakubiza sama nathi sizokulanda in yabona uthi vele akhuluma like amotshadi atshela Thandela Thandeka ama instructions vele ukuthi uzoyenzani uzombiza uzoyenzani in yonke into yabona Thandeka sihamba siyosebenza in what else was nako ntsompi iraso Ntate Mkhize unako tse wena like userious akalandaba ukuthi thina simpi athi ngabanga 2 girls and 1 old man ayenza lokho ayenza lokho uthi vele sisters vele asamone vele uThandeka ngempempe amsamone like akhulume like kulabona like mawuvusa umuntu like process ukuthi usamuntu it's not easy athi the way bebayenza ngakhona like nami I was beyond shocked I was shocked ukuthi ngibona umuntu ngishocked ukuthi ubaba Mkhize uthi ambasha libika kalipona my friend I don't mind because of like ikilo bona bekumngane wami ipuna lakhe ngalazi but to see ipuna lomuntu nami leso sikhathi ngikalipona what I was just since game mo like ifreeze ngithuke ukuthuka ora vele ambize kube ngathi uThandeka vele ngathi lento leyo ukuthi bayambiza vele ayenza uthi vele akhiphe like lerkeng ipatla mina ngiyazi ngempatla le kulave bathi induku induku ekhaya ngiyazi like kuneminye imizi especially certain churches baya kuna this thing banayo and then like ubeka ku the main interest yemzini wakho the main entrance yasemzini wakho like kotela mohudima monyako so thina siyazi ngipatla angazi ukuthi nabanye abantu nibiza like izathi ngathi idondole mara sidondole lekhulu like lelingakanyana so yabona yeah athi akhiphele ipatla le akhomba ubaba Mkhize athi lento le mafuna ukuthi uThandeka akulalela uzomsamona ngayo yabona athi ishaya phansi uyambiza ishaya phansi uyambiza uthi vele sisters vele lo makhosi ayikhiphe vele lento le ashaya phansi vele athi Thandeka sakulanda in uyahamba usebenza kuphi yabona baqhaza vele everything uthi vele amnikeza athi mbize Thandeka sakubiza in uthi vele ugobela vele abuthe ama plastic yabona abutha ama plastic sihambe ngoba sesophuma uthi masele sesicede process sihambe vele siyoma ngale ngasezinyaweni ke manje sesiyoma ngasezinyaweni zakhe vele siyabutshela ukuthi manje siyaphuma sihamba asihambe sonke yabona asihambe sonke uma sophuma sesihamba awushozi phambili sokuhamba uMkhize should ukuhamba uThandeka ke phakathi and then uhamba ugobela mina ke kubufilo uri awusuze sihambe sesanavigate vele lapha emathuneni siyaphuma ke manje uthi siyaphuma uthi masifika vele gate uthi like emathuneni kuna this gate vele yabona like makhaya kune gate lese drata leli olidonsa and then uyalihakisa so lezi moto niyalibona ngisho and then kune gate la elingena so ngathi ungena ngathi esukungena so like glass barako bayenzile ukuthi izinkomo zingakhona ukungena basemakhaya bazolazi like igate but mawungena uyangena uyajikeleza like this yabona uthi vele siyafika vele sima lapha egate qedalana mina nokugobela lo athi asimi then atshela ubaba Mkhize ukuthi akuphume yena no Thandeka uthi ubaba Mkhize makaphuma ubonakala ukuthi uThandeka vele akafuna ukuhamba uthi awushozi vele bamtshela Thandeka uyahamba in yabona ugobela athi Mkhize mtshela ukuthi uyahamba shaya lesigodo phansi shaya isigodo mtshela ukuthi uyaphuma la siyahamba mtshela ukuthi uyaphuma la siyahamba yabona what awushozi abethe ipatla elafasa amtshela ukuthi Thandeka uyahamba uyohlala emuchari uyohlala ofisini uyenzani uyongibizela ama customer uyovusa ibusiness yami uthi vele akhulume zonke lezi zinto vele azifunayo bakhulume uthi aqale vele ngalempempe yakhe nalensimbi usho ukuthi bamsamona vele usho ukuthi uThandeka beyangafuna ukuphuma vele beyangafuna ukuphuma like egate bayenze vele for isikhashanyana bayenze afakade ukwenza lana vele athi okay sharp ungaphuma usho ukuthi uThandeka vele alandela uthi mina kuzo zonke lezi zinto lezi mina uThandeka leyo ngimboni but ugobela lo makhosi lo so uMakhosi khani wangigobela uMakhosi lo nobaba Mkhize bona boyithu they can see her mina I can't see her uthi hayi singahamba uthi vele baphuma then kuphume thina vele egcineni sihambe awushozi uthi asihamba vele masiya kaMakhosi awushozi kaMakhosi ne like athi I double stand like
istand kulo like izindlu ziba kanjani athi awushoziwe I'm sorry athi kulo like emakhaya kuba kanjani kuba ukuthi not emakhaya lawo emakhaya semi lokushini yabona so istande so like istande then ngapha kuba indlela like indlu yakho iface this direction angisho ngapha kuba indlela and then lowa ngapha stand sakhe indlu bheka that direction kulobona and then indlela iba ngapha yabona so ubaba uMkhize imuchari yakhe ithethe double stand sithi this part this part mawuya ngasemuchari emasemakhazeni ukhona ungena ngapha yabona ukhona ungena ngapha then mafuna ungena ngase officeini ungena ngale strata lesi ungena direct ngase officeini ugobela lo umakhosi lo athe fanele singene ngale ngasemuchari or awusijuzi ngasingene ngalena uthi ke ka baba uMkhize gate ibulwa ka remote yangale ngasemuchari uthi vele avule awusijuzi singene vele ngale entrance nasemuchari or awusijuzi kana kutse sisese nje or awushozi kwenziwe vele usingene ngale kani am manje so around past 1 to 3 around past 2 to 3 ngaleso sikhathi uthi hayi vele singene uthi masingena vele kukhulunywe kutshelwe uthandeka ama instruction uzohlala ngapha in yabona baba uMkhize Msamoni kaBhatla yathanda ukuzohlala ngapha bese khomba ukuthi hlala kuphi in vele bakhuluma or awusozi kana bese kana trauma like I was so traumatized ukuthi sibongile usifake kuphi uthi bengi traumatized I don't want to tell you or awusozi kuhanjiwe kuyiwe lapho ungase officeini la uthanda kahlala ngakhona officeini or vele lo makhosi atshele vele uMkhize uthi lento lemele ukuthi uyifakela neminyango yizobiza abantu or awushoza athi fanele ukuthi uyifake manje or awushoza ikamatha awu bekudriliwe bodwini kufakiwa lento le yafaka umakhosi babambisana bayifaka qitalana kwatshela uthande ukuthi wena thandeka uzohlala wena uzohlala ngapha umsebenzi wakho ukuthi ulethe business athi vele qitatshela uMkhize athi mina umsebenzi wami uyenzile ngiqedile ngicedile uthande kuzokulethela business or awushoza qitalana saqoqa or rapara alfetsa mfetso apara mo vele ubaba uMkhize vele wasikhapha or awushozi angakutshela ukuthi ngahamba because I had no choice ukuthi ngeke ngisinyula le ekhaya because of bengilele le ku friend yami lekobela le uthi awushozi ubaba uMkhize vele wasikhapha makasikhapha vele ngafika ngalala vele ngibogobela makuseni vele mangivuka ngavuka vele ngaya ekhaya or awushozi until today azangize ngimkhulumise azangize ngisamfonela azangisize sibonane uthi naye awushozi azangibuza ukuthi why because she knows ukuthi into wayenza be wrong empilweni yami or ona no akibona angibona ubaba uMkhize baba uMkhize uyen actor ngathi nothing happened nothing like actor normal kimi kanendaba kodwa ngabona ukuthi ya mawungaba nebusiness awulali or awushoze awukaba business awurobale ngakho wotshe maka sasimagine ukuthi ubaba omdala ungalingana nabo ubaba esibanibani ana ajamba kolibihle nkantombi because of ufuna ibusiness yakhe emuchari iletha ama customer mina ukuthi nothandeka lo uzokhona nabantu azobabulala or khona izinto azozenza ukuthi imuchari benemali but the sad part is that mina my friend wangenzisa izinto engazifuni but nama I blame myself because of nike baxobona hi bye guys ngizabe ngilathele emsebenzini ngiyaxolisa guys as life izolo yo yazini bengithi ngingene live so cross night but dilo dingata shem sizongena mala dilo dingata tse ngiqolele bye guys.